На тогорочним сайме книжках новинско-видавателна установа Руске слово представилаше за своju loňskú produkciju knižkah s okremným akcentom na knjižku intervju Oleni Plančak-Sakač Veci od Bešedi i knjižku dramok Zvonimira Pavlovića za zberovače Truploh. Понеже новини Руске слово тривaju jedan тиждень и каждый идучи тиждень носи нови информации, нови збування, а тоти интервјуи були фундаментално добре порихтани и може би мaju потребу остати у книжки, že bi i mladши генерации могли прочитати od tih velikih pisateljov i povedzme, jak jedna mala paradigma, jak še pravi intervju, jak še treba za njo dobro porihtati, bo s pisateljami sigurno ne možeš pojesti nje porihtani, a treba provadziti i to, co oni pišu, co tvorja. Knjižka nastala u mojej glavi десь pred 10 rokami. Перші виглядування почали досить скромно і так, ведь сум ще запекляв у jednej chvíľke, nie to som tie koniec, je počatok. Veď som musel napraviť jeden mocný koscaník, keď som ho napravil, veď mi ľahčejšie bolo robiť, tak som veď i vyhľadoval. Same vyhľadovania pre 3,5 roka i da spet tisiači lem odprintani paperi, co po internetu poprinahodzene po sajtoch, ktorí še mohli nájsť tedy u to čas slovacký, poľský. Ja приємно несподіваний, що було публіки, просто не було карселя, що зашеднуць. Так som še bal, že patri, dobili sme termin sobota na 13 hodin, hodno to da bude fijasko, že ne bude publiki. Ali jak vidíme, prišli. Іще keď mi počali автори odkazovať, že jedno не може pre chorotu, druге pre toto, treće pre обов'язки, та som še насправді так депримірали злікол, але som evo приємно одушевений, že publiki було, а було і з ким бешедоваць, і було co бешедоваць. Okrem spomnutih knjižkah na bini na sajme bolo bešedije o knjižki Mihala Ramača Duha nad Dunajom, a prisutnim boli predstaveni i drugi vidanja novinsko-vidavatelni ustanovi Ruske slovo.